Pozdrav ljudi! Evo danas snimam vlog i danas ću s vama podijeliti kako je majčinstvo utjecalo na moju duhovnost. Reci mi istinu. Ustala sam se negdje prije 7, ali me prije toga Mati probudio s tim dojenjem. Nekako sam čekala da završi, ali moje glavi je to jako dugo trajalo. Pa sam se tu već razbudila i samo čekala ajde da bude 7 da se ustanem. I dok je on spavao izmolila sam Bibliju, što je baš super, jako sam sretna zbog toga. To se inače obično dešava da popodne nađem vremena, ali kad u danu to odradim, to mi je jako velik poticaj za cijeli dan. I sad ćemo se malo igrati, malo ću još neki nered spremiti u kući kojeg uvijek ima. I poslije malo ručak raditi, tako da ću još samo podijeliti dio svoje svakodnevnice. Mačići su naravni. Mačke. Mačka. Maca, mjau, mjau. Evo, ja sam ručala dok je Mati spavao, jer je taman oko ručka zaspao i 2 sata puna. Tako da nek me iznenadi popodne, hoćemo li imati to drugo spavanje ili je to to. A sad idemo u shopping, pa se onda malo poslije družimo. Ako ne zaspe popodne, onda ću negdje predvečer malo snimiti više o duhovnosti koju sam najavila. Evo nas ispred Konzuma. Sve sam kupila, ali se još nešto desilo. Dok sam ja gledala na popis, ja sam sve uzela od namirnica. Stali smo tam na mliječnom odjelu. Ja jednu trenu vidim Mateja i ima jaje u ruci i igra se s njim, sve si je. Znači, razbio je jedno jaje i prosuo po sebi i po podu. I rekao dobro. I onda sam tek poslije skušala šta se desilo, znači to nisu ni naše jaje iz kolice koje je uzeo, nego pored njega su bila cijeli paket i to je uzeo. Tako da smo sad kupili 2 pakiranja. Ali eto, trenutak nepažnje i desi se najgore. Dobro, idemo sad po još jedan paket koji me jako veseli. Tako da nadam se da ono što sam naručila će mi pasati. Vidimo se. Ovaj paket mi je jako drag, zato što koliko ja primjećujem kod nas nema jako puno izbora robe, pa ni za trudnice, ali ponajviše za dojilje. Ja još uvijek dojim, Mate je krenuo jesti, ali i dalje nismo previše smanjili dojenje, vjerujem da će kroz par mjeseci to doći. Tako da ova sva roba što sam imala prije, one klasične, evo tipa je ova majica, to mi baš ne pomaže kad sam negdje vani, nego trebam imati ili neko ili na kopčanje ili baš za dojenje, ovaj dio što se digne. I vidjela sam da je bilo nešto u H&M-u, ja ne znam, to i dalje postoji, ali dosta toga većinom je online i ne može se probati, neke stvari mi se ni ne daju naručivati, pa da vidim kad nisam sigurna je li dobro ili ne. Tako da sam ovo naručila izvana, iz jednog dućana. Oni jesu malo skuplji, ali je bilo neko sniženje, pa je sad meni ok cijena. I sad ćemo probati odmah prvu kombinaciju, baš se veselim. Da stavim cijelo kadar. Ali ovo mi se baš sviđa. Pa malo ispod koljena je. I najvažniji dio, znači od 2 dijela je, tako da ima ovaj dio za dojenje. I to mi sad treba. Tako da i moja veličina baš mi je onako super. Nije nešto presređeno, a opet mogu ići ili na kave ili čak u dućan da nisam u nekoj klošarskoj robi. Tako da super, ovo je bio pogledak. Druga kombinacija.
Evo, ovo je druga kombinacija. Pa bilo je na akciji zato što je izvan sezone. Je malo deblja. Isto, znači ima ovo za dojenje. Ne znam kako da se popnem, evo da tu daje. Ali uglavnom i ovo mi je dobro. Mislim, nadam se da ću do zime bar dio podaja smanjiti. Ali čak i da totalno ukinem dojenje, opet se može nositi ko da se vidi da je to za dojenje. Tako da baš je slatko. I evo još treći komad. Evo, ovo je zadnja. Ma iste dužine, čak i malo duža. Pa ne znam, mislim ovo je kao i za trudnice. Pa imam osjećaj da je malo šira. Pogotovo ovdje. Pa evo, nemam pojma. Za ovo sam nešto lila. Moram vidjeti koji je ovo broj. Mislim da je čak i ovo S. Tako da mi nešto, pa nema previše smisla. Ali dobro. Isto. Evo, za ovo se moram odlučiti šta ću s njom. Ali ajde, bar su dvije bile uspjeh, tako da ipak uspješan shopping. Evo da konačno pričam o duhovnosti u majčinstvu. Pa prije svega rekla bi prvo meni osobno ulazak u brak nije bila neka prevelika stvar. Bilo je jako spontano. Promijenile su se naravno stvari, više smo vremena provodili zajedno, komunicirali smo više, donosili zajedničke odluke. Ali nekako kao produžetak veze se dogodio. Dok postanak majkom, to mi je cijeli svijet za 360 preokrenuo. I baš se dosta stvari promijenilo. I tako utjecalo i na moju duhovnost. Glavna stvar je to da imam puno manje vremena za sebe. Prije bi imala stvarno, da kažem, cijeli dan, ok, posao i to. Ali uvijek bi se našlo vrijeme, slobodno vrijeme za mene, za čitanje, za razmišljanje, za kave, za izlaske, za što god. A sad je jedino slobodno vrijeme koje imam kad Matej spava. I to je naravno jako malo, uvijek mi fali vremena. I evo sad smo, tako kako sam shvatila, zadnjih par dana na jednom spavanju. Znači to su 2 sata u danu što imam za sebe i to je to. I navečer, evo sad je legao u 9 i na tih 10:30 kad idem leći imam to vrijeme za sebe, ali to je najčešće čišćenje kuhinje ili peglanje ili nešto što nisam stigla u danu napraviti. Tako da zapravo i moje molitve su, rekla bi, puno kraće. Ja sam, mislim i dalje to radim, znači čitam Bibliju kroz godinu od Father Micah, a vjerojatno su neki čuli. 365 dana kroz godinu, no meni se to naravno odužilo jer sam to krenula prije u trudnoći, onda naravno kako sam rodila, pa naravno i to bila faza preživljavanja. A i sad, jednostavno nisam toliko stavljala neku krivnju, ako ne uspijem nešto, loš sam vjernik i slično, nego jednostavno kad stignem s obzirom na ovaj tempo, pomolit ću se, to ću pročitat. I tako je i dan danas. Neke dane, evo kao što su danas, sam se stigla probuditi ranije i na miru pročitat. Nekad se probudim ranije i krenem čitat, ali u pola se i Matej probudi i vidi da me nema u krevetu i onda je i to propalo. Tako da, recimo, to se promijenilo. Druga stvar, odlazak na misu, prije mi je bilo, naravno, sjediš u klupi i slušaš čitanja, propovijed, sve nekako u miru, skrušeno se moliš, a sad je letanje za djetetom. Nekako najčešće smo iza i uvijek moram paziti hoće li nešto dirnuti što ne smije, proizvoditi neke zvukove koji su preglasni, ići po nekim stepenicama koje su opasne. I jako često se vratim doma i onak si mislim, ajme meni, da sam opet na pola slušala, koja su uopće bila čitanja, nekad uspije malo pozornije, ali najčešće mi se desi da trebam doma opet malo detaljnije u tišini to proći.
I općenito ta molitva, recimo naša putovanja, to bi uvijek bilo obilježeno nekom molitvom, najčešće krunicom, i to mi je uvijek bilo asocijacija na autocestu, krunica Božanskog milosrđa. A sad je to teško izvedivo. Ako spava, onda naravno možemo, ali evo već smo par puta probali molit i bilo je teško. Jednostavno moja sad vožnja autom se svede na to da njega zabavljam, da njemu čitam slikovnice ili igračke i slično. Tako da na kraju jedne te molitve sam htjela čim prije to završiti, ali vidjela sam da me treba. I kao ismolila sam, zapravo sam se naživcirala jer nisam dobila taj mir klasični od molitve, nego sam imala 500 prekidanja molitve, tako da nije bio više taj užitak. A isto tako jedna realnost koja nam se desila je zajednička bračna molitva. Odlučili smo moliti devetnicu i naravno kako je to u ovo doba. Ta devetnica je trajala pa negdje 2 tjedna. Mislim, ok, bilo je izvanredno stanje, bili smo na putu, tamo je bilo hrpa ljudi, svadba, pomaganje u toj cijeloj pripremi, preko 100 ljudi više dana i to, tako da malo je kompliciranije bilo, ali i da nije bilo toga, opet bilo teško izvedivo. Tako da bi rekla, sad sam nekako prema sebi blaža. Dođe mi misli da nisam dobra vjernica, da eto kako sam to na pola slušala misu i slično, ali takva je životna faza, nema drugog načina. Trudim se najbolje što mogu, biti bliže Bogu i to mi je jako važno, držati taj odnos, ali vjerujem i da on razumije ovu situaciju i da nadam se da vidi koliko mi je stalo do toga, da unatoč svemu, ako ništa drugo, kad sam gledala kod nekih mama više djece, strelovitu molitvu uvijek mogu izmoliti, 3 riječi i to je nekad dovoljno snažno. Nadam se da dopre do Boga.